masa penin hitawang damna le phat hoi phat phai pikidwa pa pathin chu velin thangwa na ipi masa pen uvin hi muntina sopi ulanaw loi le pai ho zo se impact tv kuki channel Chipinthei Talkshow angai lo a hin ve ho zo se na bon chawin ni tha pha chule ke ma anchor ngai kim khongsai lem na ka hin nei na hi tunil ha ke holim khom pi dinga ila wa guest ai neu chi hi le dunga mel hoi thum kine pi ta hi in district level chandel kuna miss ku title winner so che hi in nunga NENGCHAMKIM HAOKIP miss ku chandel first runner up nunga KIMBOINENG CHONGLOI chuting le second runner up nunga TINGNEICHAN HAOKIP do tunil ha hi ke holim na in nei khom diwa hi ipi hile masa pen ni ki holim masang win na ho thum chunga ki pa thu ka hin sei na na phan man lu taw ni hin da lawa chilaya impact tv ku ki china Chipinthei Talkshow na hin ngai lut zalwa na hungkal so na wa chiting le na hin ho sa wa ni na hin support wa na family ho zo si chungin jong ki pa thu ka hin sein mi pi ho zo si no he nom ding hin na mi tam pin henan te hi jong le a he na ban wa cho he be nom dio hi ji chun amasa pen in ki holim na chu ipa theina divin nang ma self introduction hin bolvin lang chamkimin hin panin lang aban le boining aban le cha chan hi di he o Kaima kamin chu hile NENGCHAMKIM HAOKIP ahin kapa min chu hol pau HAOKIP kanu min hingzalam HAOKIP ahin ucha mi thum kahivin kachunga pasal ni chule kai hi aniopen kahin tu to hi class 11 kasimnai ta hin molnom wangko Tengnopol district apat hongkon kahi ke pau me boining Kaimin chu hile KIMBOINENG CHONGLOI ahin kahongkon na chu hile Hingzang Kangpopi district kanumin chu ahile lanun nemi sona ahin kapamin chu ahile ne khomang chongloi ahe ke ho ucha seiding ahile ucha hi minga ka hi ubin ke ahile amilai ka he ka kipa ki pau me Kipamin ke ka hile TINGNEICHAN HAOKIP ka hin ke bethel Chandel district nga kona pasong khogin la nu hoizalam chanu ka hin ke ho hi ucha mili ka hiven ke hi athumna ka hi en tuletua DM college 5th semester ka kai lai ta he ki pau men nakumu na sai tau chuna na sai bam nakum yam hin sai pai wala kai kumsom na gup kahi ke hi tu ahi kumsom ni la thum ka he ke tu hi kumsom ni le khat ke nunga chapang hoi lai ta hung khan hoi lai ta ni win na ho jong na ma ban wa hung ma chal jing ubin lang mel hoi ki te nai ti phal le chun hinge mel hoi se a thing a hi po in na presence of mind ngai hin determination ngai hin hard work yong ngai ma hin na ho jong cho zo si quality na hin nei je wa chlo thin na pachan na hin mu hi je in congratulations ka hin pi thank you tu in a question ban chal pai ngal hi tin tu chung miss present chandel ku na te na hi nang ho ding na first time ham a hi lawal na first time a hi lawal chima sanga chu mundanga beauty pageant na competition na jaw kha hi ale chong tu mi pi ho zo se he theding hin ban sei pai ho kaya dinga hi second time ahin first time at so molnoi area chawang la no kan zaw in sunga chun first runner up kamun to hi second time ahin yenge ke pau me keima kana zaw ne hele ni ve thum ve lang ahong hitan ka kipat na masa pen jo hele beauty pageant mongyong chu an hi pon there are tuna kana ahin freshers mit ho na ke mangzi in si freshers mit kana man ho ahe model wa ho im ho pageant type ma kana ball event hi ja there are phonics group of institution na kana kain ahin miss freshers kana mo in chiteng le Delhi a jong kana zaw kha in chawang ko na hi ja kana zaw yong hi top 5 chan kana lungin cha chun miss title kana chan kha lo wang chun best catwalk subtitle kana mo in chijawa hin hunin nong kana zaw kha in huna chun top 10 kana lungin title wang kana na mo zaw ta poi to a ka zaw na hi hele ali ve chan na lang ahong hitan ali ve chan na hi personal sub ka hin mo ki pa yenge ke pau me ke ya hi si hi to a present kong zaw na hi ani ve chan na hin chima sanga hi le miss ogri ki te khan kana zaw na to a miss ko Chandel pen hi ke ading ani na he yenge ki pau ma jingin khalanga ga sei dingin second time nang ni a hi na boining adin fourth time hin hizong le first time in zaw jong le chun quality na nei phat phana hele chin na lot hin tho de he lungneu loin ma khwa jong hung ma chal jing win lang pan na thei thea hung pang jing win lang ji ho competition ho min iza sei jong le na ji hi nu me adinga one of the best platform hi in confidence gain na jong a hi in chuting le chi na thip na kite na jong a hi pai in na lungneu loin hung ha pan jing win ti ka hin sei no ma hi in tu in question aban ka hin do hi asei masa asei nu kha tin hal le tin na tu abana ka hin do pai ngal nom che hi ale tu chung miss beauty hinge chawang kut na zaw na wa hi mundang zo sia ipiha kut tam pi ake mangin hi wang Chandel kut mong hi na hon na thleng awin na ele pageant eti phat le hin
beauty pageant ti phat le hin mel hoina se se hi talawin imazo si quality ho ki khopna ki te na hi ji chen hinge mundang dangin ki te na umi hi wa nang hoin ipg a chandel kut hi na thlenu ham boining hin sei masao Kaiman Chandel kut kahin thana nom pen jo hele Chandel kut kaung kilan wa hin record nong ahitan na mundang ahin 18 contestant ahilo wa hele 17 dung ho bo ono umin tu chung Chandel kut na he Kaiman competitive ka sa khain aji chu 35 contestant ni umbe lo ahitan na hi ja achun chilai ka jaw han kan thlen chom pen nong chu jong chu ahin chu ting le miss kilan mi hin gele ani kho se se idin do akilhen kho ham ati wa hin na ke ho Chandela miss kut kilan masanga hi 35 contestant hi mun khana e ko iba grooming class yan lang talent show yan lang ipi hi zong le miss congeniality ho kilhen ho ai tamta talent show ho talent kana vet ho hen na screening ni apana he na ki ve hin shooting le nili ham ni nga ham he amuna e ko den kin wa ja chom activities aina ball sa wai cho akuna point ahin vet to pe ho ani kho se se a hi pon hi ja he ke ma Chandel ko kalhen lo na pen cho hi le competitive ka sa le ja ka hin thena he in Chandel te yong ika sairinga chu district state level hi akibang pon na ai wangin cash prize ball hi han lang shooting le ai amahon ahin gondan ho ka vet na le state level ka sa in na ke man khen tum na ka nei pon district state na tum tuma gel na zong ka nei de hi in ji hete banga ahin ball ho hi ke bang ka ki pa la in atum tuma ka gel lo ai khanin gel le district nga hin yaw asa mai the hi na hi zong le ke man this Chandel ka hin lo na pen chu a hi ai le ka hin sei do tan chu aji aji ke man ka hin thlen he ka ki pa e ki pau me ke a che Chandela ka lena zi le ke ma district ta zanga hin na ka chen na echima sanga ogria kana zawa chun experience adinga kana zaw hin anek sa hi ken ka gyalda na chu ambana ka zaw ding hi alol hena pachana pathine ipi dinga ole ka district nga pana ka area pana hi hen ti ana che district nga hi ka hung zaw he chamkim hin sei payo amasa Molnoi area kana zawin jun na it's just an area ai za chu aban bana ka chal no min na state level zang chu omnan mori ayang chu omnan hinda area zo fa small area zo fa le chun district a zaw de chu zo fa le chun state level a zaw de chu kana dei za chu district level hi kana choose kha hin na district level a hi wangin chu state level to a ki hi na be se on pon na competitive thawin na hi chi ja hi kana choose he ki pau ume hinge Chandel te jong ki pa momong vintin na na ho thu sei zalin mi pi hello ho chiting le angai sang be lo ho en jong Chandel ku hi ngai sang tan de na ho zala ti chu ka hin sei no hi in a hi le tu chung na lol hin na hi hinge ki pa thu credit le na pi no mo tam pi ding hin na hi wangi adi de te taw te na chi ji a hi chi platform mang cha in na lol hin na chunga he kui credit na pi no mam ti chen hin sei pai the wa he cha chan hin nang hin pa no ama sa penyan pathin hi tabong pasana apithei ap pa pathin chunga ka thangwa nomin ki pa thu ka sei nomin na bana he la kanu la ka pa ka hosumi te ho support ap ma jingen amo support insung support hi ka ngai chama ma hin na thir khat bona dinga amo ho chunga yong hi ki pa thu ka sei na bana ka makeup artist ho ni la akaloi ho ai ki thopi ho Daniel Maria moi te ho na len pu te ho ni ki ha thopi ma jingen amo ho chunga ka ke pa in good committee te chunga ki pa thu ka sei nomin adi da boy pu ho aki pa na ki chai san ge zan ha post kut ka manuwa ka hung ki lewa yong cho lampia ni eding ni the ki san ai cho pi hin ka ki pa ma jingen ka in sumi te ko mai ki pa thu sang pen ka sei no me adang ka loi ho chi hi jang la na it's ho sai ta ki pau me chamkim credit hi pi di tamaman hi zong le ama sa penin pathin ka thangwa ina aji chu pathin ko ma ka taw na jing hin pathinin ka taw na te sa pi in ta so kain ka gin cha sang hoi zo le phazo title in piana chule kanu chunga ki pa thu ka sei no men aji chu audition ki pa na pa tu ni chan gai za hi aman ka changa isol kha lo hin na kanu to ka china zo sa ka kilana nin chule palela kani hoi nu hin na amazong kanu dinga aloi ngai ta hin amanzong mazaw sin ki thupi in akut nya zong i hong pi in chule ka in sumi te kani hin ka pi hin ka ute ni hin na amo chunga zong ki pa thu ka sein ka pa te ho zong chule ka loi le ka pai ho ka makeup artist pa hin chule ka designer hin bana ka zampu ama ka mentor pa hi hin ama hin kakipat va pa na hi commenter hi te tu chu hinan ai wangin chun aman abolding sanga sangzo na ipilam pang hizang le patete ni
ikai huyu vin na ama chunga jang ki pathu ka sei no me ki pa etan ki pa ama sa penin ken jong pathen ka thang bo en chiteng le good committee ho chungin jong ki pathu ka sejin is ta banga platform amon ap lo wala e yong kiding do thei lo ding hen ta banga platform ap do azim good committee ho jo se ami chang chen ki seida jong la on cha win ki pathu ka sejin chiteng le Chandel district ho jo se on cha chung wi jong ki pathu ka sejin chiteng le e ki thopi jinga inu ipa he na inu ipa ho chun i family hon a backup e bol wala e chu ima cha ki hilo ding a he inu kanu le ka pa ka insumi ho kanu ne ka pa on cha be mi chang chen ki seida jong la bon cha ki pathu ka sejin chiting le Chandel kin hen ni a hi ki so na hi na pung ni lang pe ge ki henga hin in ki hon pi ho a hi in chiting le khosung mi re ka khosung mi ho za u se hi koi ma cha imu khop lo le wa chini a chu ke man mis kala tham kala lo tham ti chunga ajinga pung ni lang ge hi imu lo wa eng na nga wa hi na hi ji achun ka khosung mi ho za u se chunga ta banga support nei ne hi ma ho chung chen ki pathu ka se je ke man ki pathu ka se na chan chu hi tan te ka ki pa e hinge ki pa ome chi choi hi in hinge ki pathu hi seidi ti pha le hin da la thei be set mi ji lo ji chu nang ho jong mi ngai lu lung set tam pi na chang obin na a hi le hin hinge nang ho chu talent nei vin lang chu ting la lo thina nei jong le na support mi da le na ki pa naw chu hing zo lo mai the hin hi jong le na hin support wa na hin kho sa wa na hin bui pi wa tua ki pathu na sei ho zo siu chungin ke ma in jong no ho thalenga velin ki pathu ka hin sein hi ti hin nunga chingthei hoi tai nei ho hi support jingutin ki thopi jingutin amo ko na hi e ho za le na hung khang to ding mi he thei hung hi de he ti ka hin sei no ma hi in na thil pha bol na chung wa ke ma jong ki pathu ka hin sein pathen en phathei na bo jing taw hen ti ka hin sei hi in ele du na ba na ka hin do nom ki che hi ale henge mi him hi na in hobbies akinain na chiting le hobbies ese hilowin em in life zong kinain hobby ti wa nga chu khat se thanup na kinai lo hin na ni le thum lang hi ji ji chun ipi hela mi ho zo se he thading in na hobbies u to na em in life chu hin sei pai pai wo kai ka hobby si atam thoin hin na ichila chun music lang hi ka thang min la sa lang ka thanup lo bangin I love playing music na ukulele ho guitar ho hi ka spare time phat abang le ka ki team zin chale lam zang hi ka tha no min na mi la ka lam kha la wai ina ho ka changa ka lam na ko ma hin ka aim in life hi le chapang khi la lain aban fa le kum kit zo fa le ipi ka yel de ham bang ka he pon na ewang tu tun hin social worker la ka hi no me ki pa me boy ni hobby iti ai le mi na zalin thanop na za chom chom atamin na keima ka thanop na ho chu a hi le kamut dung zuin aki depend ji thanop na iti ai le khat che nong chom pon na i thanop no pha na omin imut dung zuin kamut dung zuin aki depend in khat we le music langa ka thanop pha na omin chiting le tu pe na keima thanop na hela painting a he in Chandel ku na talent so yong ke man painting ka na bolin na chu keima thanop na pen hin chiting le adang ka hobby chu a he le motivational speaker ka hi no min chu ke ma hobby a he ka aim in life chu ati ale tu pe na he ka so do lo lai je a he ka kha sei do nom pon hi jong le ke man ka tuk pen chu a he ai le successful woman ka hi no me ki pa e nge ki pa me ke ko hobby he tam pe ka nei na he ba nge he chala dinga chu athu pi pen te jam kathanup na pen hi designing a hen ina designing von ho he ka design in ke ma ding in na aba tham kha dong hi mi a ding yong ka design in mi tham kha ka von ho ka design hong a kya jong om thau tan na aba na ka em life le ke hi future hi business woman ka ki so no me nge ki pa me hung wang pha win na hobby chi hi ale chamkim hi le music lang thano min na pita boining he le pita it depends on my mood na depends on your mood ka thanop na pen tu pe na ka thanop na pen chu he ale painting a he painting hin tu ting le cha na he designing na henge hung ma chal jing ubin lang ni khat le na hung lol hin wa ki mu to ki diu ki niam te na ajing utin a pi hi le Chandel ku na performances chu min ave nom thin chom cha na ve kho mo te ipi hi le ki holim na chu nom phle jong le pha chom khat la da o hitin mel hoi mi thum ho Chandel district level ku na performances chu video clip chom chai na ve kho mo hite
he dum join student atile import cha chapang a hi su ken a hi wangin chapang ho zo sin hi na za chom chom ane na khan hin le kha asim la gang chala he umin a he bang. I am your contestant number 2, KIMBOINENG CHONGLOI, born and brought up in a beautiful place, Kinjang Village, Kampufi district. I love painting as a hobby and therapy. This is your contestant number 3, TINGNEICHAN HAOKIP from Chipinthei Talkshow. I'm 21 years young and currently pursuing my BCom final year at the Manipuri University. Singing and designing are some of the hobbies that I really love, and my aim in life is to become a successful businesswoman. From being a child with vitiligo and a victim of body shaming, to a woman with strong heart and a brave spirit, I stand here proudly today to use my voice against body shaming and to raise mental health awareness and to inspire, influence, and love the people around me. And that is why I embark on this journey to achieve milestone after milestone and create spectacular fireworks. Thank you, and once again, Nabon and Kutibai! Yes, this is your contestant number 2. Ladies and gentlemen, hold your heart, behold, and love your contestant, contestant number 3. HAOKIP at jury number 3, Sir Sohugin Mate at jury number 4, and at jury number 5 corner we have Madam TINGNEICHAN. Miss Innocent goes to Miss Chipinthei Talkshow. Please welcome, with a step forward, Miss Chipinthei Talkshow for Miss Innocent. Music please. Music, please. Your Miss Beautiful Smile is none other than Miss Lamrose Pahoy. And to give away the award, may I call on stage who LT Hunkulim President Po Godhang Kakai. Miss Kidwalk goes to Miss Cindy Mantuang. Miss Cindy Manchong. The organization team will kindly give away the award.
invite on stage my co-host, Miss Chipinthei. Up next, we have Miss Personality. Goes to Miss Tabitha Joe. Ladies and gentlemen, this is your Miss Personality 2022, Miss Tabitha Joe. And to give away the award, may I invite on stage Golham Kakai. Next we have Miss Body Beautiful. Tu tabang lanwa. Sa hoy pen tu. Ipundo masangovin. Pundo na. NENGCHAMKIM committee ako na hesan. Chipinthei HAOKIP. Miss Beautiful Body 2022 Chandel District Code is none other than the beautiful lady herself, Miss Nancy HAOKIP. And to give away the award belongs to contestant number 2, KIMBOINENG CHONGLOI. I repeat, to give away the prize. Also walk away with a gift voucher worth rupees 5,000 from Jacob Beauty Studio, Tuibong. Alright, let me not delay. Contestant number 18, NENGCHAMKIM HAOKIP. Alright, she will walk. Congratulations to the winner of Miss School 2022 district level, NENGCHAMKIM HAOKIP, contestant number 18. Ipihile video clip ci becai tawin tu in ke holim na banjam pai pai taw hite pihile ke holim nun chana banjam pai ngalo hitin na tu in ka hindo pai nom chi hi ale hinge tu lai ga seiding in nu mei mel hoi tam pia tai ai wangin mel hoi ti wanga chu khen khat seiding a chu le mel hoi se se alo thena hitalo na chan pha chiting le nun chan khan chan ho jong hoi ta bona podes bol ngai hi ji chun nang mo ho gyal da na athupi poena nang ma gyal da nang opinion ki ngai cha hin nang ma opinion na itabang nu mei ho khun mel hoi na di ta ane ti an gyalam Kaima opinion in nu mei mel hoi hi kaiding in amel le hoi chale kivanji team ki sipji team mo bo se hi pona in the most importantly kagel dan in attitude hoi na dinan so ama mel hoi na za kilit sa alo mi ama mel hoi za mi ama sanga biti ham anei lo za bai do hoi lo za ho so asunim ho hoi lo in kagelin kaiding in son hoi ho hi le with a great personality great attitude nei ho hi no mai mel hoi in kagel le kakipa yenge ki pa me di mama jinge Keima gyal danin tu pe na hin tulai khang competitive asang tan na extraordinary hi yong he ngai ka sa in chuting le mel hoi yong he athupi thona je chu nu nga mel hoi hin mel hoi na ko na milung thimong kisu kipa a he na mel hoi ya ko na milung gyalong kisulung thai a he in mel hoi jong he athupi mama in mel hoi chung chona athupi chu hi le iti sei dham chan thim nu me dinga chu chan thim he thupi pen he in minu me hi min sen abai jin na he je a he nu me hi chan thep angai jin chung chona osang nu me hi awa nem je ma chan ji thema mi ho ji a thep ma chu ting la chan ang hoya he thing ka sa in I chan in mel hoi jong le chan ji he lo mi ho ji thep lo le tu lai to a he kan lo hi tai kan lo ti bi chu a hing poi ka ti na he a hing pon hi je a hen ke man ka se num pen ji hi le mel hoi yong chu angai jin mel hoi na chung chona chan ji thep angai je ka ti no me ki pa me ke yen nu mai mel hoi ki ti phala first when I confidence ka lung thima hu me hin na mi hi ka bala confidence ya first when ka mo thein ke dinga mel hoi di ta ki ti che hi le min a hin kho a khan chan a dan ho ko na motivation ki hambol na motivation ho amu theya inspire na cho influence thai mi ho cho ta bang cho abol thai nu mai chu ke dinga mel hoi na
Inge di chu hi mong jing adi ma ma in na ga si ding ngule pate ho hi hen lang nunga go lang lang chapang cha hi jong le na hin vi ho zo si ki til ho du ta sa min a ji chu hinge chapang tula di anu mei ho chu hi le chun mel hoi na di ta hello mi tam pi min na chapang ti le nunga hoi lo chapang neo cha cha ho ki sema e lo tu lai chapang neo cha cha dong lipstick kajal ki no la hoi jinga ki gial mi min hi jong le nang hoi jong message hoi ta na pi vin chi chu hin go lang hoi jong na he diu khat chom ho hi mel hoi se hi lo chi da thim na nei tam ta chiting le full of good quality nei nge na hi vin nang ho jong am ho tabang na dei wale nang ho jong am sa pe na pasal phan hi ngai me ti ka hin te no hin ai le tuina ban hin dong pai ngal kin in kating ai le hin Chandel district level kut na zaw hina nang ma ichana phat chompi na neyam ai lo le hin khwa ichana help abolam na ti chu he no ma umin boining in hin se masaw Chandel hi tiltam ta help ai bole ka tino mena ama sa ayong chu ka hin seitan 35 contestant hin kitet na chu sangwa la hi na is a hin confident level long sang ta hi ngai jin mizo si chun thep na za chom anei su ke yin thep na za chom hem chun 35 contestant anei su ke he nei chi hola a che ma chu hi do momong ding competitive jaw momong di iti ai extraordinary hi momong chu hongai tan hi je a chun cha Chandela khongzau ne adang dang kana zau na hin Chandela hin ha competition asang di se ne ka tino mena tingle Chandela khongzau wa hin title long ka hin mu thein che ka hin mu no ke ma hard work he ka tino me tingle pathin wang bu za la hin na chan chu ka sei no me yenge ke pa me cha chan ke dinga pi pena sai dinga chai la confidence sa sangin na hi chiding momong ayong hi ka zao hin ke confidence collect thawin kaniwa pa na hi la confidence ang asa sangin abana competitive spirit hong asa sangin na hi chu hi kalam lo he bana mi ma communication skills hoyong bana hi chu leadership quality hong i hilovin hi chila page na ho hi chu hi ke dinga hi kalam lo pe nei ta nge chamkim ke dinga tiltam pi ka hong ki zil na na e wanga cho api pe na hi ka potential na ka bo thai na hi iki mudo sa na ji chu ning ko ma chawang la no ka zaw hin chun biti ham mi wedding in chun area new to khat ai za chu biti ham aban hin ki cha zong le honestly na koi man ita san be se lo hin na no faith chu anei be se hin ai wang in chun kai ma ka kita san ji chule pathin ka taw na san ji stay sa phong ding do in na hi title hi kan mu in sunga pat na chu kai ma jang realize ka nei ka ki realize ai tan na ji chu ma sa chu min a chu sei chu ka ta san na kai hi ka bol holo de ham ka ti ewanga ka ding do a hi chi title ho hi kan mu do hi ka potential bi ham ka quality hi a hoi cho kan ki he do hi ki pai yenge chi chu he ke pa mi chi chu hi ta in na platform hoi ta hi ho KUKI society sunga ding azi chu nang ho chu iti ching bilang them dong leo chen platform lo ale chen so gas na bol na diu chu lo hi in na ji chen good committee ho zo si chung jong ke man ke pa thu ka hin sein azi chu am hoi he ta bang lung gel hin nei wa beauty pageant hoyong hi nge mo thu hi ta poi azi chu hoi ki te na ti pha le me hoi se aga ki so ake ka hoi ti na hi ta poi na question round ma te ka banga chu hi nge tam mo hin record khat hi ta ei mi ho ei mi society sunga ding azi chu 45 ka se hi lo wale 45 akuna 35 hung ki thleng do na hi win na 35 akuna jong chu top 10 hi ke hele top 10 apena 5 as question round hung hi a live hi ta na chu ji tho hi ta lo win tin na sei tho pa hin cha yong chu cha akuna a the mo hoi mo aching mo te hung ki thleng do na hi ji win nang ho chu win jong a velin lungneu loin hung ha panjing win ti chu ka hin sei no ma hin tuina ban chal pai ngal hi tin mi pi ho zo sin no he num ding a hin chi hi tu lai khang chi to ki to hin za cha api ham ki phat lama za cha ngai po in na ri chu koi ma yong hi chom po win a ki bangen ula naw ta bangen hi win chi chun mi pi ho in no he num na ba na ke ma jong ka hin he no min ka hin do nom chi hi han le are you in a relationship he yes or no an hin say the no relationship ma kom poi nang la ke relationship ma ko me ke relationship ma ko poi
ขอบป่วยจู่ๆไอ้มาลุงเกลเห็นนะอีอุ้มนัวมาเลยจุนกุยมายองจุนไอ้คำเดปุ่นติที่จงเลยอีอุ้มนัวลงมานะกุยมา enforce ไอ้บอลดีลงที่จงเลยมีพาไอ้กิมัวเกยดิ้งหามาให้อภัยนะไอ้โลกไลฟ์ไอ้กิทัวปีเทเฮกิทัวปีเทที่พาเลยจุนมีตั้มตอนเกลเลยนุ่มไอ้หัวที่พี่ฮะ gold diggerเงี้ยเกลจิป้าจะกระเซฮิปอินนะสมลังป้าจะกระเซฮิปอินอีลุงนุโมฮัมไอฮิลวาเลหินอีลาเซตกูมาเอกากิทัวปีเทอี confidence ปังเทตีหัวจู่กิบเวทง่ายหินนะจีจุนอินเนียงเลสิโลอินเนียลวายงเลสิโลจีไอมาทัวหินจีตัวกิตัวจุนนะจีตัวกิตัวจุนนุ่งะหอยตาในฮิวินนี่ขัดเลยจีเนดิจุนฮิท้าวินจีจุนจีดิ้งปัสสาวะเกลันนะตะบังพาดตะเลยนะอีตะบังปัสสาวะจีเนเกลันดีเวมจีจูเห็นนุ่มมีปีหัวเจ้าสิเห็ดเทดิ้งอันหินเสยเทดิวฮัมจานกิมนั่งหินปะเนาะkay ding pasal hi hardworking hi din kadayin na azi chu mi chu itabang in hausahan nang hi zong le agun anato na agun chuwa I don't le hardworking chu anei lo le biti ham ni khat ni ting na chun hung ki sunim thau de hin na ji chun I want a hardworking man also no may respect zi he na pasal kadayin azi chu tu lai guthang tampi amel hoi han lang jingle team zong le mi respect zi hello ho hina kadai point chale api pen an pathin nei mi kadai ki pai ye ke pau me ke man jidinga pasal lang di hilang e hoi khan khonei te hi wen na masa penin khan khonei le pathin he ka dei penin abu pa penin chuting le khan khonei te hi ji ochon ke am kaji pa chun ke insung mi ha ngai lu ding ken jong ama insung mi ha ngai lu ding su ka dei jin chuting le pasal ti ale tulai khamna table atam tan na khamna table atam ji amel ti hoi jong le khamna table la ki chim chu tulai asang pen hi ji chun ke man khamna table lo chu ka dejin chu ho chu ji ding in ka choose no min chu ting le pasal chu no me respect lo atamin na hi ja chu ken jong pasal no me respect ka de ting le no me ngai lu ka de ka ki pa ki pa me ke adinga se hila ke pa na pen pathin hemi ka de na aban ani na he le ke ho he pasalum lo ka hi vin no me u cha no me li ka hi vin je za ka nu la ka pa ngai lu thei khat ka de yin abana se dinga he le tham khat equal lai mo thei di khat na mi tu lai chele society a cho chi hi no me to dinga hi ti azinu dam mo jong le ke thopi lo ka lo it's a ho se lo wa tham khat iki thopi thei ding dam mo pha on le vi soi thei ding ke lin nal na mi ki thopi ding ama lin nal na king ka ki thopi di thei khat kam ka de yin so ho it's so it ye ki pau me hoi mama ji ke na ho ji ki phalam ta da sei humai thei wanga chu pai di khat sa om lo chi chu hi na he nge izat ki sei wanga chu sumle pai chu thupi mama ji nge a hi wangin sumle pai tam pi ki nei han nang iji chu elung se da le no me dinga chu kan lo hin ki lungmong lo hin lungmon na pa bo thupi pe ni hin na iki palawa ilung thim amon lawa hi le chu mental stress atiu tu la ya hung ha chi da ve da chu hu ki chu thau de hin ji ji chu sumle pai jong thupi nan te hi jong le sumle pai chung chona sumle pai sanga thupi do ji pha no me na ki muwa chu ting le alung mo na ki pa le chun in sung nom cha cham lawa jing he ti chu nang wa ko na he no hin ji chun pasal ho gu thim thima avea thi pi de ho chun na ne ki he de khat cham hoi na de angai ho zo siu chu pasal hi le a sei ta win pasal ai pi ade ham pasal hi na chu ji dinga quality ade ho zo si chu hin sei na ban wa nang ho in jong ka ngai lu na hi lol ka lung se na ei san pi han ti ana gel wa le cho quality chu na nei phot ngai we na nei masat wa le nang ho de ma ha poi ti chu til khau na to le ta go ma ka hin nei pai hi in tu in ban chal pai nga lo hi tin na tu chung chandel ku na performance hi are you self satisfied with yourself ahin nang le nang na chunga na lung thlai nam na performance hi na chi sanga hoi je ma kana ball hi tele o ti an lung gel ti chu he num au min hin sei pai win na cha ni hin sei ma saw tu chung chandel ku na ka performance hi kalung thai selin ei wanga kalimit ka ki he nen na he chi sanga ka ball ho izo thei he ti ka hen kalung thai en ei hi wangin akit le he chi sanga hoi zo le phazo ka ball thei na dinga na ke jong ha go na ko ke go de nge ki pa me the spirit na chi kan bole cham kim hin sayo kay wang ka satisfied mo mong ina ji so in mi zala akiding hin na kalung thima ka gel to kalung thima ka sai di ta ka gel to ki tu cha na so kan sai do ina ka performance so overall abon ka dai so kay nge ki pa me ki pa mong ye
tu chunga kenyong ka performance chu kalung ahlai mongin them kha isu khil long chu ki mu mai the hin jong ne cho ka su khil ho chu abana step la na ka nei be de hin chi achun ka performance ho lo se bon cha kalung thlai ka tin me ka ke pa e he nge chu mi hem hi I chan chunga lung thlai na I nei pha na le I chamlo win ilung yong alinin na ma khwa I bol dinga ngai tu ho zo so hoi te na ki bol zo zi in ji ji chun nu mei dang ho a hi lo wa le chi a hin ve viewers ho zo si ko ma ka hin sei nom chi he ale mi him hi na in hi nge koi ma cha perfect ki hi poye na thil kha I bol na chu a dem jong mai the hi chiting le a sei pha jong mai the hi a suniem go jong mi mai the hi jong le cho zo si chei ma la dan I thip pa wa hi le chun a ma dinga I ma zo si chu lo thina lampi chu a hi e ti chu nang ho in na hin khowa na to na hin sei na ban wa ki man jong ka hin be la tha hi in I pi hi jong le chol ta win na tin chom sa break na law hi te ki holim le chu no ma ma jing hi jong le mel hoi mi thum ho hi chol tan tin chom sa ki chol dom phat ana pi hui tin chiting le break zo zo le ki holim na chu I ban jom pai pai di wa hi Khoi hi akon hung kisim do don thei zo se hi khoi zu thing sel akon kisim a hi khoi hi test the heart of Manipur
ipi hile break chu aki chai ta in tun ki holim na ban jam pai taw hite tua bana ka hindo nom ki chu hale chawang ko ni henge imandan hui tu chani ahoi mama jingin na mi pi ho zo sing athanom min za le namdang ave ho in jong thanom te nei vet pi win ai le ahoi poi apa poi tin hilowin nang ho mis ko tai ta la khat ni hi ta je ujun tua sanga hoi zo che le na pha zo che le ti ana gelwam chi chi hi henge na ti wa hi ale mi pi ho to kut committee ho ki thua ipi ti lam dola celebration hi hoi zo ahoi che na dinga pan ila the ham ti chu nang ho opinion na hin sei thei di ham cái gel danin chawang kut hi hoi zo de phazon epiti man diu hoi zo de phazon na dinga mi pi ho hin na tham kha ikitup do mova chawang kut mano hi nam pi ding chule pathin mit mo hoi na dinga mana zudon ti ho idol ki ngol sa ti ho hi pi mam lo ki na le ki bom lo wa ta so peace and harmonia manding ka dayin azi chu chawang kut na hi miskut zong hin na zu kham mo hung tam ting de miskut ke ho ka desen ho ding pum ha na azi chu adapt to ai de zu kham ho atam to ai de ke ho dinga hi tham ha na chu ki be zo min na ja chu adang wang chu ke pon hita zu kham ai lo de na ki bon ho hi da de chawang kut mano hi to sang thu pi zon te tin ka ge ninge adi chawang kut iman dan hi tu chanin long ahoi na line hi zong le ke man hoin te ka te aka gel be chu hi a hi le miss kut ho hi akil hangzingin na state level awang hi state level awang akil hangzingin more elangin Mr. Kut akil hangin tu chung chu nume ho opportunity chawang kut kukite festival la dinga ipi u hi nume ho dinga opportunity ipi wala pusala ding in jong peleo katino mena state level la hang kum kit le keima se yang chu kan de hi pun jole keima gel dan ka hi se nume opportunity pe la pusal ho jong state hian lang district hi jong le pusal ho jong Mr. Kut kheng le katino men chuting le miss nu in jong hin seitan kut ni le zu kham atam ji in na e ho hin festival la dinga thu pi pen hi zu don na in imang ji win chuting le kut lai hi le gol hang chapang zu kham ji a gari a thi jong te te ji in kum si a hin hi cho zo si he kut si le kham na the ho hi bol da utin festival hi e ho mama en mun zo si a ki ka ma hi ji in life ang ki ka mi zo si mun tina ave na hi ji in e ho mama man pan la utin ki su ha utin zu kham ho hi bol da te ka tino me ka ki pa e ninge adi kaloi te ni seyong chu ka dei mama jingen kian ke ala nga pana point at de heleng masangla hi pu pa ten kut aman ting ne hing ku chi go se ho nga bo ji na ken hi chi hi nal ka san vet dinga hi e chai ku ki bo te ne ki bo zo di han lang hele su na he na ki chi go si ho ki bo ji han lang competition type ma nupi ho yang upa ho zonggola ho ki thoba na bam tele mi ho hong ki include ting le mi athanom zu zivin spirit ho min ku spirit ho ngong zin abala discipline ho ngong dom zin na hi chi he ka deisa henge adi is okay in tua isei zawa question ka hindo pe na ka sei ban ka sei na bana chu apha poi anu poi ti na hi poi na ti sanga hoi zo che pha do che ibol thei diu he ti as nang ho in opinion nang ho lunggel na hin sei wa hi ta in chi chu he adi mama jing chamkim sei yong chu thu khat a hi in zu kham sawa ti jong le mi tampi hin zu don jong le akingol sa lo jing thei ta min a hi wangin e ho e mi te hi pi ham ti le ju don a hi ale chun ka ju don he min he hi khan ti a hi lo lama so of bol ta hi na nei khat hi bin na chipa chu ki pai tha hen lang chu ting le miss ken in jong a sei banga Mr. Kut jong hi thele a hoya hung hoi che de hin chi chu hin hingi ki pa mama jingin na lunggel hoi the jingin tuin a ban chal pai nga lo hitin ele tu chung Miss Kut na hin la na dinga hi title na mu jong na dinga hi iti preparation na bolam na ji masanga pa na chu na preparation iti chi am chu ting le na phanu iti manage na bol ji wam ti sin saving na boining hin sei masau tu chung Chandel la khongzau de preparation be ya chi ma zo sa ki ku na chu hi thailo a hin preparation hi important in keman important ka tino me na keman preparation ka hin la adan chu hela bula pa na hin seizing lang saw wal de a chamlam ta in hin seizing in katin masanga hi pageant ho kana zau na chu atam ta ji chun ni ve ho thum ve ho kana zau khatan tu chung he li ve chan he kana ti in preparation kala na he amasa langa ho ka performance ho he kana ve in ka weakness ho ka kana ve in chi hin masangai ka get wa ho jong chu masanga sanga chun tu chunga get wa hoi ten khong ha ki helin na chiting le question round
ti a hiong le pet na presence of mind le IQ ngai a hin his a hin preparation ka hin bol dan ho chi ki sei le ka u holin thang a hin ma hin abula pa na kho sunga hin ki thopi a hin ama hin question a dei azi a ki ka din ji a direct nga a pet na question a ball ji a ki no ka answer ji a ta preparation kana ball presence of mind angai ji in do le pi ka sei dham ti a ko prepare long kana ha ki ball in chiting le painting langa ka tha no min uzemi in talent so yong ki balding screen point ho ma zo se ki ve de ati ji a chu ha go na kana ki go in na talent so ho a chu painting ho jong hoi ten ka thanop na hi ji achun kana ki the chu in chiting le motivational speakers song katha no me kati je chen chin kho motivational speakers song tam ta iti sedam keiman ichana mi katil kho theidam te ai ha go na kana ki nei jin na chiting le ka keima ka ki go na pen chu hi a hi le chini kho chu le mi zo se lung dei banga bol do ji chu katha no ma hi ji chen ka lung gel banga ka bol do thein ring pathin comment ka tawin chi chu hoi ta ka ki bol do thein firstener sab ka hin mo in chi chen ke kalung thlai se la ka ki pa e thing ki pa om ichi kutna ka hozal na dinga he aki pa na hoi ta kana taw he ta na pathin milwal hen sa de dinga bana physical langa hen se ya ile dalian ho na ke wa khoi ta in ki thim su sawin ko wa pi ho za ke wa khia apoi mo pe ni hin pe je na dinga adang ho za poi mo na ne hi banga ke wa ki stage performance ai ki have pe ni as ke wa khoi hoi ta ki thim su sawin studio ke sa no aren ta hin abuk hi as a ki thim su sawin question answer ho yo repeat round ho i bol pi vin hoi ta hi chi question ke do le pi ne sei de ham ti ho zangi hoi ta ye ni ki je sa oven abana walanga sai di hela chon ka upa ka uzor chen nai ke ha thu pi mama jing na gari ai puile le von hong ka ven preparation cho hoi ta fula full swing ka bolo ai ki pa me ke ya hi le ka preparation hi aguna ki thu pi wang tam na evang preparation hi le koi ma yang ka sei koi ma ko ma yang ka ki prepare to ka sei do lo ji chun ka hi ka chang kan ki prepare na apat na hi YouTube hi videos ho na peasantry langa videos so dim set kana ven chule beauty peasant ho gampam ho wang chu ka ve po na evang Manipur sunga mo hi na Miss Pineapple hi Miss Ogre hi na she really ho to hi abona kana ve so kai hi na a winner ho ilo title holder ho performance ho chu ka ve na ipi zil do tai ham chu kana ha ve thawin chule Instagram vela jang ho Miss Manipuri peasantry to yang ho ka follow in na till dan ho chu ka ve in chule rem walk yang ka ha tips so in na get walk hi lahi khatbo se ka ki practice pon na aganga jang amang jang ka tha sia ka living room ka wa hi kai ka chi ko me hin na abang de ken ko ten ze thai da do si ei wanga hiten jun pateten kai ma khong ki thim chu in bu go hun phat le jang ipi ko bo phat hi ta so aphat hiti phat lawa hi phat on kan heksun sai kan na bol ko me hin na so le introduction round na hi ka ki ha practice na ji chu kiwene ho chu apat pa ki dong di hin pi ki dong di ham chu ki het lo ja chu piti ham ki ha gut thei lo hin na chi in introduction round hi pateta ka bol no min azi chu introduction round chu hoi hi le top 15 ho top 10 ho chu ki lut zo lo di hin na cha hi ikama na na dinga hi pateta ka kizila pateta hi ka bahar thu de ti di hin na introduction round hi ta so ka hong kizila hi ki pa nang ho chung dong si in ke man atum me ke ma lang sai mo ngin na ke ba thu ka hin se aji chu henge preparation hi thil khana bowling ti phala hin thil ane ole thu pi po in prepare hi hoi ta bol ngai nang ho en jong gen thein ha sana tam pi na to diwa hi in time management hoi te na ki bol win mihim hi nas na boi mama jing de hi ei wangin thil khat chu mu nge ti ala chu mihim chi ham ki bola na ki ham bola jing le taw na to thua ipana hi ala chen ki lo thing tho he ti na ho ko na ki hebe in ji chi na ho zo se chung ki pa thu ka hin sei ki nin chi thu ti pha wa le aban ga dong pai pai ngal ka ting jam ki me se ma bu ka ho na yong le bo the ka bole ti banga chu in sung a hi nu me ni hi in sung na to na bol te te di o hin ji chun in sung a hi in sung na to a hi nang hoi li pi na thano pi pen wam na i pi hi in sung na to na hi na bol nom pen wam ti chum pi ho zo se he the ding an hin sei the di wam boy ning hin pan no ke ho hi
in uza nu menga ka hi win na in sung na to atila ka pon chang ka ki tho khom ji win ni in ji a hin nei zawa hin ke ma alin pen khong ni tan in sung na to ati a hila alin pen hin zalin bol du chu atamin hin jong le bu hon lang hi atila ka nu hin a ha honin na ken a on kom la ken dong ka honin ka thano pen che hi a hila ina ka bol hi in jep na dinga he ke man gardening flower gardening ka tha nom pen ka ha bol na ki pa ni ke pa me ke ho za boine banga no mai li ka hi na ke ho za pasal ka hi be asa hi no mai li la ang ni sin ne hi ta ni bo ko mani kha hi shilong nga le kha sim ke nei le ke hom pha ko le ina hi ko man be se hi ta ina ko sun jong le hen inna to ho hi le ichanga ki hi phatna cha bona he ke tong si thowin na ka no to en ka ke thoje hanin ka tang in a bon ta banga hi ke ka tha no me hin to he ke pa me chamkim ke ya ding hin kaya hile kay ho hi ka ute ni pasal ni hin na cha cho kay le no mai ka hin mazo si hikin ka bol hin atam zo hi ai wangin kanun ikithu pi ko min na kay ka tha siang ka ti thai lo ka pon thoeng ka ti thai alai ta khan hin ka min na in kin ho in zut hoi le van so ho ti ve ho ka kanun ikha thu pin na hin la buhin hi kay ka ha bol na chale in sunga jang athim pin kai chu chu he nu mei khat hi na chu he nge ki ching hanan ki them the dong la ni khat le chun e ma all family ki sim ding hi ji chun chi chu ka hin do hi na ji yo ma hin na adi chu nu mei hi na chu le kha jong bol thei ngai chu ting le line do sia yong nat pha ngai hin I phat chom na dinga chu na chu ting le in sung na to a jong chu pan de te ngai hin nang hoi jong na hoi na banu na mel hoi na ban na chit na thip na banu wa miss ko title na hin la na ban ma in sunga jong ki mang cha nu me ngen hi ve ti chu he num om ja ke na mi pi ho zo si he the dinga ka hin do hi in ki pa ma jingin tuina banin mi hi na chu he nge nup sa na se ki to hi po gen the ha sa na rong tam pi ki to ji hin chi chu hi ding mong hin ai le nang ho na hin kho ba hi challenges na ha san na na to kha jong mai the win hi jong le cho do si la ha na sa pen pi ham chu ting le cha ko na ti overcome na hin bol ham ti chu mi pi ho do si ti kho na to comment hin sei pai win lang cha ne hin pano kya challenges akiti dinga la ta mama jing na hi wanga chilaya dinga hi ha ka sa pen chu ka sei ding hi hale ke ho ka sai ma bang in mai le ka hi win ai ji hen mi ho hen to ta go mana nu mai ke nu mai ai bo se hi nu mai ngen chang na hi win na ki si ji lo ha ma ti ji win na ka pa ko ma ko ati ji win jong le nu mai hi win abanong sim sa ngai te hi e le kha mi ko ma jine di tho ti ho hi asai no mo win na to le ta gom cho na wang ke chun chala cho annualize zone na ki hi annualize zone na hi ja cho thil ge lo de ne ki gel zen na society a hi nu mai importance ya lo me ti ka mo do in e chala e ha effect ma jingen self worth hong an ki hapon na hi cho ke sei ji chen ba le in ko te le kha sim zo ong he mistake kha na ki ti hi na wangin in ko te chen gun chu ta ai isim sa ji wa cha e jong ki ha pan ma jingen hi ji ayong he he challenges ho ja ayong he na thang to min le kha hoi ta ki simin yo pa na hi hoi ta reng hoyong na hoi ta kan la to pe reng ho kan dalin is also he ho challenges sa kinai wanga cho na pathin e tho kham chu ap hin is also ke jong he challenges ho cho ka overcome na dinga cha thang zo to ma na give up lawa hoi ta ka pan ji cho hi ni cha chan ke yong ka sei nom phat men ta chanu di ta chu ki hol le lang chu ne hi de hi na adi chu min iza sei jong le na pa kom min iza sei jong le na pa in na ngai lu ji wa na cha khai na chu na ngai lu ji a chu na amai jong nang hoi ta na hin support na tu mi tampi ki thlan na la hoi ki te na nang jong pa chan na hin ya chu na ga sei do thei chu nang dinga jong lol hin na khat a hi in tu ting la sei ho zo si yong chu amu bing tan ti ka hin sei no ma hi in nang zalin na nu mei chan khom pi ho zo se nang zalin ki thang a nin te ti ka hin sei no ma hi in cham ki min hin sei pa yo cái hình qua challenges kan tu hi kan yawa pa hi tan ji chu cái hi kan yaw la ya hi to sang hi kan u in na kan thawin sa to school hi na hoi sung hi zong le ai mi pa wa wang ipiti sei dam khe lo na ai wang so I was body shame na I mean they would call me names or become what so mean in a habuli thawina just because of my appearance na it's hi kai ding hin ka self worth ho elo le kai ma ka potential ho kan ki head up pon na hitin chun min so ai na bully ji chun nup ka sa ji pon ita so loi de pai ho zong a ki nei do phat le hin kai ji ham ai do le ai dei le ka ta sa ji him cho da bang kan gel kha jin na hin la so chu ipiti over kam ka bolam ti le
จีบิวตี้เบสนี่อีกหาทูปีเท่าเห็นนะจีสูกันเดียวลายปัจจุบันเนี่ยทุจนาสูทำขัดเอฟเฟกต์ละลายเห็นนะเห็นละอีตาฮีมีละก็คงดิ่งตัวอมโอปิเนียนสูกันละเราเห็นนะอมนะหอยไปพี่พัมโจจะใช้จงเลยจนใช้จงเดสงายก็คงดิ่งตัวมิสกุไตตัวก็มูใช้จงสูมินอิตาบังยินอิเดมหันลังพี่พอโจก็ตาสาวหอยเราดันเขาใช้จงเลยจนไกมาเซลฟ์วอร์ดไกมาก็หอยเอโดเลก็หอยเอโดเลเซลฟ์เลิฟจุกกันในตัวอินนะอิตาฮีก็คง overcome ให้ก็คิดงี้จำกิมเกมาจังเลยจังไงเก็บปาทุกอย่างเสียงก็หินติลโคโนมินอาจจะจู่นั่นเนี่ยอะไรที่เห็นนักอิทธิพลนั่นจังเลย body shame นั่นน่ะบอลหัวจุนะก็ question โนมินนั่น body shame นั่นบอลนู่ไม่นู่นั่นลอยจันความปีนหัวตัวนี่ลอยที่นั่นเล่นแต่ในแต่นั่งอีปีนั่นบอลลำตัวให้จู่เฮก็ question นะจู่เห็นนั่น answer รู้จู่นั่นมาสังวาตัววินอามาหิมิโจเสียเบท example หอยตาขัดหิตาอินตัวอินนังหอยปีนบอลนั่นไลฟ์ว่ำที่จุเกมาคนน่ะ question เห็นนังดูเนี่ยโดยหุ่นหาปันจริงๆละประเทศตาสันปุมินself confidence นะ self love นังเดนังกินไงลุอินอจิจุมาเลยมาให้กินไงลุละวะให้เลยมินหินไงลุจงเลยมาเลยมาให้กินไงลุตัวก็อาจจะไงลุนั่นดิตัดกิเฮลละวะหินสิอาจจะหินติลโฮนมไปหินตัวอินอบานินบอยนิงkeman kahin ko aha sana kahin to pen so hele self confidence kana thlasamin chiting le cha cha ni nang hen setan insunga nu menga ka hi win insunga nu menga ka hi utalhana ka u nu meini an omje hen kemai nom kana sawalin na ka in ko te kanula ka pa ma hi service ani ni hona na nei la hin khun ta kana man hin jet nom ta kana hin lesin a ha sa to ho he kana ha gel pha pon na challenging hoi kana ha mu pon self confidence kana la samin competitive life ho he kana ha gel to people aji chu insunga nom kana sawalin zen ka uteni hinji ane ya hele insunga pusal omlo ong hile ka uni inji a hinela ka changa ke kong hitan ka changa ke kong hila khong ke gel gelin insunga la pusal omlo wa ke tu hin alin pen ka hitan kanu ten he ke chunga ha ki depend hunde thi kalung thimen ahung umin ichai mi hi na zalin ipa ho hin a sangta lekha kisim aisim sa oben na kayo deratuna hin bachelor of business administration kana chayin icha ka chai hen ka pa hen bank piham sangta ho hi ji do dingin ei dein ai wangin mi hi na zalin thanop na za chum chum omen na ke ma he kalaing lang hen ka chinom beauty pageant la hen kana thanom jingin masanga beauty pageant a kana zau jing ho ai lo thin an chu kana ha nei pon thum be ham chuk kana zabin lo thina chu kana nei pu mi khosung mi ho hian lang khat no jong le apan hi bang kinet pi ai te bang beauty pageant ho in azabin hitin om le na nai je 80 jong tam ta au min na teng le tu chunga khong ki go na jong he koi chet nong chu ka ti poi a hi wangin ana ding jing ta a hi banga na try ta tu chunga he try ding in aki go ki ne ipidinga ding ki kho kham ti ei se yong tam pi om na hi wange ke wang ka thanop na a hi to hlona ke man khong ki gel do na nule pa ki nep na khat khong he akati kahi do nom dan chu tu chung hen phati ta in hard working khong ki bol khong pa chang do tan hi je hin khosunga mi tam ten e ki pa pin ase ho jong chun tu chung khong pa chan do e hard working an mu do do hin na hi je chun tu ke yong ha pa in ka ki pa in ting le ka pa in jong hoi ta na he in aji chu ama sa he ama hen mi he mi align like he ki chu an head in ka pa in jong aji chini a title ka hin pu hlonga chun mi tam pita khosung mi han lang mi za chom chom hone chibai hong bolin nang chanu ham te ka pa hong chibai hong bol ka pa hong chin ti sei dham athil gel dan chu mi a hin athanop nom na hi do the he ti khani alung thimin ka pa en jong a hin mo in na hi chi ke man khosung mi ho hian lang ko hi jong le challenging chi a ko na he khong ki til khowa ke man overcome ka hin bol he ka ki pa he nge ka ki pa mong ke on ho do si jang ki til ho na phata hoi ta ka nei in na boining adinga jong ka hin sei nom ki chi hi ale lungneu loin pangjingin lang na thanup na lam pangchu pursue ball jingin na lampi chu zui jingin mi that in against aum jong le na in ko te na nu na pa na family na support pa wali chu a thing set hi jing na tu ting le hinge tu lai hi chi nang sei mang che om nom jingin mi chen a thanup na chu aju ya hi le ama to a family in problem anei lo wa le nang ibola problem na nei ham na ti sanga chun support nin lang tir ho le chun nang ma ko na dong cha ma ke ha tir ho chen tin ni khat le na u ham na hom na so pi ham cha ma in jong a hin ki thopi the he ti chu ka sei nom he mi khan khuwa ki hing a hi in min ei ngai lu na le ti sang hoi zo pha zo cha in ki ngai lu no ma hi in min alam lawa a hi lo lam ta ei bol se na hi le ei jong chi ki nom de lo hi in na
chita bang che hi boin min iti na ball na deyam chita bang chu nangin zong mi bowling ki ti pa ho hin ho in gp so okay le hen gen the ha sat na hi lo wale khusung chen nu mo na veng sung chen nu mo no I ma cham lo de ti chu am ho azok si ko na I he na ban wa ke mai zong ka hin sei be hi in ipi hele tuina ban chi pai nga lo hi tin tu lai khang dong ho youth ho na younger generation ho ti taute amu ho hi khunung le mi ve zui thei ta mi sei phat chu ting le mi adinga example hoi ta hi zo thei na diwa e ho za le nam sanga youth ho hi ipitilam pang do la tir ho na nei nom bam ti chu he num au min cham ki mi hin pa no kaima opinion in na mi pha lo the youth kha hi na til pha bol de dim set na min na hin la ken ka dei sa pen zui hele ema inei chunga dong oina na azi chu tu lai youth khang dong ho hi kai zong ka hin na ema inei na chunga kilung oi zi lo chi fa la chun pitiam self worth ho hi hong ke zi la wa heta hi mi sanga nui nu da na ki kimuzi hin na azi amo ko ma ka say nom le that one person na you look up tidin chun na idol khat cho amazon chun nang tabanga hi weakness na di hin na struggles na di hin na evanga the people that come up in life I know the great hi ho hi hi challenges I know the consequences ho hi a face ho hi to hi gel do lo to gel sang lo na til phalam zo I know the hita so amho le mo phatom na di ho zo ki ho hi na amho hi they become great one day na za so be contented with what you have chale nang mi ot sa hi ne ji quality hi na nei ngai hin ai ma le ai ma ki ngai lu ai ma le ai ma ki long se hi aphai ji quality hi nei ngai ka ti nom ni ki pau me cham kim tu khanga khangdong ho kitil khon dinga kan sei nom cha hi le tu pe na hi keima teacher ka hi in education langa hi ha pe a ki pi ding ka dezin aji chu education lang ila asama hi le future di bright lo hi in na hi ji aji education langa ha ki pe education line hoi pu wa hi le future bright hi hi ji hi education langa ha ki pi ding ka dezin sting le le kha hin sim wa hi in kum khat kum hlum ke le kha ki sim jong le hin kho ano misa na dikhat ni kum khat ki ve song le kho poina aji chu hin kho ano misa na dikhat a hi in hi ji education lang hi ka ha sei nomin chuting le tu pe na khangdong ho aboi na pen jong hi tu lai hi kham na theya lob atam ta na drugs a chuting le kham na theya a lob mu hi hin kho tam ta asusi in tu lai yun ho mian hoi ta le kha them ta zo se a hin kho a se sa tan drugs ho hin izi a hin drugs lang ho langa jong ha ki kang se ding win ka dezin chuting le mi hem khat chapang khat hi ai le youth pet itin age ho lai pet nyong le mi se lang ithanom ithanop na pen jong ki het thelo mi kai na langa ki chi a ki hi na hi ji a hin tin age lai hen decision hoi ta la ading ka de le khasim na lang hen lang ipilai na athano mo ham na ichu align hoi ta ki la ading ka de jin ji chu line hi ki la atu lo wai le ichi khel na atamin education lang hen lang ipi jong le hin ko ai thanop na lang hi design a decision hi hoi ta ki la ading hi ka de jin chuting le am ho nong a thil bolding wa ke man self confidence anei ka de je chu thil khana thano mong le bol zo pungi ai lo wa hele ke ma ching ka hing zo pui ti alungel anei ding ka de pon na self confidence hoi ta anei wa ching le a god khan hi hoi ta bol zo nge ti a lungel anei the ding wa self confidence anei the ding a chaina penin ka hin te me ka ki pa ki pa me tu lai ke gel da na ke muda na hena e ho society ai khangdong hoi ka vele mi opinion ha kerwa vinna mini pi gel da ham chi ka bol la mini chi gel chi ka bol la min chi gel ti hoa bol le hen a potential o ki he zo po potential o pha zo po vinna eza ka sai nom pi pen he le ilung tup kha ineya success langa hi ichi pha la hin asai ding ham ding chu tama tam ding he ti ka sai nom me eza chun nang ma na ki gel ha mi do ma na bolo phat le nang ma na ki gel ha hi chelung tup ka ne ye hi chi ka bol de he te na ki gel ha pha nai la zui zing in ka ti no me he nge ki pa mo mong zing in khangdong ho jong nang ho zo si za la hoi ta ki til kho de ka ta san ma zing in chi chu hin na se yu chu abona lo hin na ding chu ting la mi ngai lu lung se chan na ding abona zaw so ke hi ta in na tuin a chai na pending in lastly but not the least rapid fire round bulletin na rapid fire round bulletin question tum simple diu hi in hi jong le anup na in bolo hi tin ipi le cha chan ka hin cha chan question la bon ba ki bang ding cha chan hin pan ni la hi tin chi nga lo te rapid fire
fire round ipat diu tam le beauty with brain or good personality beauty with brain nang la boy ne beauty with brain Good personality. yengi ki pa omin abana ka hindo ki dihi chamki minang hin pan ta boyfriend or family Family, of course. family because of family tihi yengi family hi bola na thenu ham ti chuna a he thim lo mi mai the hin chong the reason hin pi pai the we he boyfriend ne le ne hi jong le chen a reason na hin pi the Aji chu family hi pathina ko na give a he katino men na aji chu ai hoi hong pen fa le hin mi ki chu stay lo hin na and this guys on here family I have a loving family na kanu hin in sunga kapi kapu ho hi han lang kani te jong le ai ngai lo dim se ni na sa chu boyfriend sang kanai lo ji a jong chu family hi kan chu se he ne ki pau me boy ne a question chu husband or family ati khat lawang chu gel the khan boyfriend to family hi je achon keman family ka hin chu sin na aji chu nu me hi jinading again husband ti lawang chu ina pana po do thingi the husband nong chu ti the khat na hi in boyfriend hi ta je a chu ki cheng lo lai hi je achon keman family ka hin chu se ya one hi tai boy ne kian family ka chu zi hi la to ka din mun tu san ge ya hi ta hi ti chana khong khan le thi ama ho za le ne na family support za le hin family ai kho kha ai chin za la a hi ani chu zi chen boyfriend sa ha family ka chu se yengi mi pi hon he thim diu kha chu repeat fire round hi wa I bola a reason ka hin pi ham te la tu la hi phat chi dung zo in ipi ham thil hi clarification hoi ta ki pi la wa la hi lo so nom jin chi ja chu a reason ka hin do pai nga la hi in tu in a chai na pe na ka hin do nom hi boy ning hin panin lang cha chan cham kim money or fame fame Fame. like chiba hi kin a reason ka pi de he ajit na lungia long ka he poi tu a chama tu ta ta ka lunga hum hi bola fame ke thanu ham ti la ke ma gyal da na hi money hi la sum hi a le hin a chama lo hi na fame example fame popularity min phat na chu nei ta hen lang hi le mi pin a hin he ding hi ron mun zo sia chu lam khana chu ko na a hin mu mai the ro guest ham hom khana a hin ko mai the cha ko na chu fame a hin nei pha le cham lo a sum chu he ti ja chu fame a hin thanu he ti se ke mai se hi ho lim now nom the ding in pi hi le memento sponsor ki bolzi in na chilai tok sang ho zo si chi hi kin sim do na hin eng ka ting aban le ka hin pi pai diu he KUKI Talkshow Chipinthei guest nang ho ade hin presented by Pu Khailun KHONGSAI producer Impact TV KUKI channel Momento sponsored by Pu Lieutenant Colonel Paulin Thang KHONGSAI and family ke vengno Manipuri Imphal Manipur nang ho anaki pas ka bin ke yong ki pathu ka hin sei no min momento sponsor hin bola pu paulen thang le ain sumite zo se chunga ke manjong ke pathu ka hin sei no min aji chu chilaya I ho tok so a guest ki ko ho hi pi ding dang I ma ki nei lo hin hi jong le nang mai hin gel kho a chol manuti a momento sponsor na hin bol je na chunga ke pathu ka hin sein chu teng le hin tui te chung in jong ke pathu sang ta ka hin sei aji chu hi te ke holim na hi dang no na dinga tui ki ngai chi ji hi nang mai da tui thing ta sponsor na hin bol je nang ma chung in jong ke pathu ka hin sei ki ni hi ipi hi le pu paulen thang lang hin tui te chunga hai jong ki pathu chom lam ta lin sei theu he chamkim Ichi memento in sponsored piu pu paulin thang hin chule hintui te chunga ki pathu ka sei ki pau me boy ne he jing na dinga hi chi momento hen pi uwa pu paulin thang KHONGSAI le chi hintui ho chungin ki pathu ka hin se je ka ki pa ki pau me ichi tu ni momento sponsor pi wa ichi tu hintui te jong ania pu paulen thang to chi hintui te ki chunga ki pathu kan se nge ki pau mo mong jingin ki holim chu anom the jingin na ke ma dong nom ka samong mongin na ho zo se chunga chai na penin ki pathu ka hin sein na ma kho ba wang pha win lang dam thei win lang na bol na to na zo se wa pathenin na ma pui jing taw hen ti ka hin sei nom he ipi le tu ni ki holim naw anom the jingin hi zong hi chana chu ina chai ngal di wa hi in muntina so pi ula naw loi le pai ho zo si Impact TV KUKI channel Chipinthei Talkshow angai lo a hin be ho zo se na bon chawin mangpha